ensi okuniga eri kuniga etyo kusinziira engeri yendyamu ebintu ng'oti nebyo ebifaanana bityo. Munda muno naakamala ewiiki ibiri nga tipama. Wakamala ewiiki ibiri nga topama? Era obwire buno bukyaire nga ndi kulumizibwa munda ino. Ate omaze ebbanga ki nga tonaaba? Nakamala omwezi mulamba kitundu. Nga tonaaba? January yaweereku kino n'ekitundu kye ndi kutambula nakyo. Ni February wono yena twedi oba onaanaaba? TD. Kawunga kako tubone nenda kubona engeri yatwalamu akawunga kano akasepiki munumba tonda wa osambanga busambe paka munumba nsi ya bulumi muze yati watambula n'akawunga engeri ya mbali kutwala munumba okufulumia okutwala mu ifumbiro okutwala mu ifumbiro n'okujja munumba ate watwala gukulaga oba n'okumukakana gutambula ng'olina obulumi muzeeyi kyayina obona ebya Katonda wali wamwagala nga alina amakono abiri malungi yalemererwa okukola ensi eno kutambula kubona okwira kuwaya. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Laila akibilahi siri kyosadi ninsi kamunteke ko mizani Wow, omulungi ali kwa Why Media shabe ekyokolo kubango tugobera. Ntani sinakemba akagulumiza Katonda oyo Allah subhana wa ta'ala mwene buyinzi yatonda igulu nensi maze ibanga ndi mulwaire era banji muvireyo bambi mwansasira olwolumbe olwerunuma era abandi mubaire nga mumpa ku magezi n'abandi nga baida mu inbox Yolisigira taba kubaidini byonka kola kwoti bambi ng'omuntu yali naye ndo obulamu mbeire nga mbigira kwera ngeziza kuntuse kuwentuka era oboli awo naisanu linyo lemuli kumbona okwemba akemba nga nsanuka bambi ntandise okufuna ku akangubanguba ng'omunobe afumbira ku omwami we chayina muwa ku chayina munwa era ntwala mukisa guno okwebaza omuzeeyi wange ali munsi ya Australia muzeeyi yabona emboozi yange bambi y'obulwaire engeri yendi kudagamu yampereza ku bwidandabi yampa ku nikumageza gandi muzeeyi webale obwidandabi bwampa ni maina wange baraka alao fikum Katonda abawe biraba bye mwenda Katonda abagabirire abawo obulamu byona buli kyemugemaku ngawe muri kumbona nze ni timu yange tutambulire mu district y'Iganga nga tuli mu igombola eliye nambale mwidukira bulungi emyaka ibanga liwera ku kuba emyezi mukaga ainumaawo nabaletera emboozi ey'omusaada nyanga owe mu bitundu eno ebyenambale bambi eyagongobala amakono n'amagulu nga obulwaire bwaida bwamukuba yali alikola mirimo gye ekintu kile kyamukuba okuva n'olwo embeera tetereranga yagongobala emikono n'amagulu era nga aliyote masikini nyanga yali n'omukazi era nga omukazi yazaala abaana baba 3 wabula omukazi wakitegera nti omusaada we agongobeire emikono n'amagulu omukazi yanoba yalumuka era omukazi yajja yenka n'abaana yamutwala ku yajja nabo so nyanga twamutuka ku ngaali wakado bali yenka azirayamba ali n'omwana wa muganda we bambi yamuyamba kukwaye mukyala mukulu yava ku ni mufumbo yaira aye obuzibu buli nti wakagaziza buyambi nyanga tasobola kulya emere tasobola kufumba okufumba twabalaga emboozi nga afumbisa bigere otwagirayo omwami ono yalaga embeera yalimu nga tanaaba talya kubazira mmere era oluvannyuma lw'okulaga ibulire
eriyo ku abampako ko busente bwali butono wera so wirogulamu kwa akawunga ekiro 20 naguze ku ekiro 20 ko nafuna sente dali nga emitwalo nga ena ekirungi emere yiseko ku nguzeyo ku akawunga no ekiro 20 bambi ntwairo nyanga sowere kumugwira ku bintu bindi nga sabuni kumere yindi nyanga azirango ye aye bambi nganzira aye abantu bankubira ku kwa bankonekitinga omusada ono ati aenda kulambuka ndala lubi nakanti kantole buno obusente obutole bwenafuna kungule mwemere mutwaire tomana obuli awo onabona kumbira ya nyanga bambi osobola okutuyamba twafuna obuyambi obugerako bambi twera twamutwalira ndi Yazid Yolisigira akali ku subscribe please go ahead and subscribe akawunga nkaguze no ku kyalo yenene nambale aliwo omwami bamweta Joshua Exima yate na iduka Joshua Exima muna mawulire ayate na iduka eno ku kyalo weibwe era Yesu ne yankubira ku mwami oyo so Yesu aidye kumuwagira gano yenguze ebintu bino era ngali chaine kamera Yesu ono ne yandaga omusada wankubirisa mwati embere eribo byeri embere lyeti yanyanga embera yanyanga yeinamiza bakubanga nti nyanga je muri kuwulira yale malo omukono yale malani guno yale malano mugere zena limbiboniranga bwa kumawulire nga tidi musada engeri jasobola kugoyamu na mugere ayi kyamukisa muno nyina solo kumwetukira kumwene embere eriwo anotinte amadi bagafuka bwa mubafu yasobola okwira mu kuno yabaye kipaire kinene bamufukira mbufukire niwo banicho mu watasobola akigemako nawuliranga embera tumye wetwandika lowoleiza nokusala okwekubira obuyambi ye muganda wange wayi media nanonya ko buyambi bwalema nafuna kwa kasete nga kanko emitwale na abampeza werezako era mbentiranga okukaleta nankaniza kyama nikyaja kufunamu namafuta motoka ntiri mugange olesi mule wangu wako tumusada ikulambuka nakani mwana nafuna kasente katona enenze aye nkobe licheni tuje tuyamba omusada oyo abambi tiji kujja kwogera bingi tulikutambula tulikuvuga motoka tulikuja owanyanga yaba tubone embera nga weri tumugebe bambi nakawunga kano nebaza abatubona abatugoberera nakuba naba bakali kusubscribe please go ahead and subscribe like and share our video nze Yazid Yolisigira owe futenti sakwogera busede mu bikado Why media why media your best YouTube channel why media why media ya movie kale nyanga ngo ikulira muziko omulungi ali kwa media nga oli kutobana tutuse gayo namaka ga nyanga era nga bambi twakatukano ndibona nyanga ali mu jokoni beri bi ali kufumba ai katemba ali gana afumbisa bigere so mzee yali gano chaini onongera ku muliro mpola mzee nyanga so kyalo kikoba kiye ekyalo kiri awo kityo ebikuluma binuma bankambo oli kulambuka endala era na sawa ya butini kuja kulya mmere ya kamala na kwoti isatu eri munumba omweriwa neye na kamala okusuya oh my god katonda wange eno pakuli ki kale nyanga tuva kumwagana ngere byali kufumba ITD nze kambi syando kule kukuba mwene
amakono mafu kyenira afumbye bufulu aye mama nakafulu amadi omuzaka bwito muziraki era tukobye embu ali kujja kutukobera ku kubambi kyene obwena bufulu bwa nyanga ona aliyako okay kali so era ali eno nemere yali kujja okulya nga wali kutukobera mbwe maze na kuisatu kyene mfira ku mereno aiza nkubwizo katonda wange kawunga kakano oba akakodola naki sepiki katonda wange tachi muzeyi oti emere emala na kuisatu emala na kuisatu era ngalyanga kweyo olw'okubula asobola okuba nti andiruukira mu bwangu abandiruukira mu bwangu basobola okuba nti aidi leero ali kumala na kuisatu ina taidi eyo oli kale we mwene wasalawo okuba nti kampiye akakodyo kenakozesaamu okuba nti mpiyamu n'okusalawo okutoola ekigere kiramu ekyasigala nga nekiramu nga nekigema omwika okugoya akamere kenasobola okuba nti mbiya omuntu gabitakungira okwo naaba omwana owange era naaba ow'ekika ekyange gwe nsobola okuba nti munaide onambe onteereko akamere kano ongoyere era wakundaalo neyavuire yaide yangoyeraga nakawunga ako keni kusuuya ku ssaawa ya buti katonda wange so tinkwagene ng'oli kudaga omuliro nabigere ntyo bwe nkozesa kuba kitakufa kironda wuwo tamuku nebigere huku tubone ataliwo lichaine obona musade engeri ya enseno afumbisa bigere emikono gyagongobala lichaine obona katonda iwo likunkoberanga motoka nga woli nebizibu bikibichi ayo bonanga bisingagana muzeyi omuzaire geye nanira omugumba abatuse kale nze nasala okuba nti ntyo bwe nokozesa mu bulafu bwange kayina okusalawo ekigere nikibe kifuuka omukono gule bwe gwafwa bwenzira asobola kuba nti analumuka yendi mu bwangu kuba taidi ndya yensobola kuliiramu n'okusalawo okuba nti kankozesa ebigere ekindisa ntere nkituke mu bwangu so ndidukira naida wano wankwa kubisibwa byali bikusumbuwanga mmere aye ena kudali mbi nanona ku buyambi bwalema eriyo banaifa abanamba kuku batufunira ku akasente akatono mwenaguza akawunga naye ndowooza nti ndakufuna obuyambi obusinga kwawo aye embera yalemye natula akasente kalabena ku katono nakanti kangwire nyanga akawunga kuba omwami oli yankubise mu yakati omusada yowakube bifani ajja kufa ndala so embera yendala eberete wano embera yendala ereba irengete bweri kutambula yengera munango yatera yandetera ku omuntu asobola okuba nti anantasa ayengera kitiwe kibaire kiri tiyakulimba ate bwabairenga anengeza kwa yengera ndagana mu bwafungo tinobwo so otukobera omukyala yajja ibanga emyaka mingi aba myaka ngemeka n'abaana nerabira mu kundu bali myaka ngemeka kasoko omukyala alumuke oluvena okutegera nti oli mu mbeera eti yava n'okumibiri-esatu okujja n'abaana paka na ssaawa ya buti abaana tiddi bafaanana tibaidi bwenfaanana tiddi so mu bumpimpi amaze emyaka egisoba 20 n'abaana bakwerabira tebakwiddi buterevu kasooka nvu eweza yayirako okuwano nti oba omukyala yidako okuwano oba abaana nti bayidako okuwano ezira oli wano oti masikini kityo bwe kiri ndi bwawo ntyo nga bwe mundagaine ntyo wendi okutambuza emere ntambuza na bigere okutoola muno mujokoni okungiza mule munumba mwenje okulira ntambuza na bigere omugulu omulamu n'ogusindika gamberi
gemba oti gulo omufu gutegukamu oku nsobola ogalangatana nagwa luisi nagiyugere nabanga nvuirire mwawo. Oli kubulumi muganda wange. Oh Katonda wange. So katukulete nfunyeyo kwa kawunga nga nkobye ndiri ekaida kuyamba kuku nkufunire okuwekire daka unga 20 kawunga ako obuyambi bwali myendidi tomana bana ife baida kutuyamba kuku tubone kitu kuongera kuku ekindi Yesu amfupa kwa kawunga kange ono bandu yobere kujja okulya yolire kwena ko isatu era yobere kujja okulyako muleto wira bugawo era okuwulira obugawo mpulira mukuba saawa ya buti ndya lwabukake ayengera ndowooza nokiri kunvuiraku n'emmere obutatambula bulungi mu byeno olw'okuba ndya eryayo etyo ye nakwedigezeeku. batukoba olya kawunga konka oba eri emmere yindi yosobola okulyako mubiri omwo mubiri ogwange omwami oyo yasobola okuba nti andeeterako obubooli obuzungu nabukozesa kutigaali buzibu ayo obubooli okubuwaata osobola okubuwaata otya ebyo ebigere bisobola okuwaata obubooli obuzungu oba ofuna muntu yakuwatira era nti nafuna bwa muntu neyampaatira so tufunaku ku obubooli tusobola okuyamba kuno obubooli osobola okufuna omuntu yakuwatira Katonda wange kiri wano wow Yesu ampa akawunga mpe muzeeyi akawunga mpa akawunga kangako muzeeyi tenze kusula nkukutwala mukasana olw'embeera y'olimu tyama ku bulungi ebigere bino guno gukolekole tigusobola kwira walala gusobola okwidagalala kana akawunga kale kana akawunga liri kiro 10 ndiguze nakuwa imwe eno walera nambale mu kyalo kiro 10 namba 1 yino gema ku kole togema tosobola kugema aye okabwene akawunga namba ndala akawunga kano eri bana ife bamazira kisaba tuyamba kwa bayamba abantu abaweddere nabakobya ati mutwalire ku akawunga kano ajali ekoko so webaze abantu abatwera akawunga kano ekira 20 era ndikubeyanza ino bebale ino okumpereza obuyambi obwokulya ngoti nobwo mukama abaga omukisa age batoire baizeewo abaikizeewo olowooza akawunga kano kali kujja kukutambuzaako okumala ibbanga ki kinava mu ntandika ya nze mwene okozesa okulya ojja katandika kuli nolwaleero nyinza okatandikaku so olunaku olyanga buzito ki olya fukiro oba olya kiro ndya fukiro so olunaku oba olya fukiro kitegeeza nti enaku 30 olya ekiro 15 ekikoba kitegeeza nti oluvaira lwa weeks 2 oba olire ekiro 10 dino libaddiwairewo ekikoba kana akawunga mukubala okwange kali kujja kutambuza ku mwezi mulamba ne wiki wiki 8 liba wiki 8 obulire kano kajja kutambuza ku liba wiki 8 liba wiki no mwezi okay then kano kajja kutambuza ku omwezi mulamba ng'olyako afu ekira 20 nabagawairewo obulire so kansubire nti kaida kutwaza kuku yeso aye tusoboire kufuna ku buyambi bundi mbendoozo kuletera kuiva kubinana kubifulufulu aye embeera tinungi so tidio ojja kubaawo otya era okubaawo ndakubaawo nga ndikozesa mu ngeri yembale nkozesaamu okufuna engeri y'obufulu so otuba tufunyeyo ku oti obuyambi obundi oba oyenda ki ndidi of course emmere eyo naabo keetaaga buti n'obubooli ate iva kiri okozesa iva lyensinga akozesa bufulu buno bukuwanguira nti niwota munumba n'oyiwa omwo otolanga kuwata mukasana na n'oluisi okuba nti bunangoyira okufumbagale wow kale bambi abatwera obuyambi buno
eri abamperezanga akasente ku isimu tibaidi nabeerabira nafuna emitwalo oti ena emitwalo ena egyo nimwenguza akawunga ekirama 20 n'amafuta getokozesa motoka edontwere dange da YY media bambi nakanti kantwaire omusaadu natamu kanti nokanje nambwe omwami ono ali mu mbeera mbi so muze yense ekuniza etya ensi okuniga eri kuniga etyo kusinzira engeri yendyamu ebintu ng'oti nebyo ebifaanana bityo munda muno nakamala ewiki 2 nga tipama wakamala ewiki 2 nga topama era obwire buno bukyeire nga ndikulumizibwa munda ino ate omaze ibanga kinga tonaaba nakamala omwezi mulamba kitundu nga tonaaba Januari yawoireku kino nekitundu kyendi kutambula nakyo ni February wono yena twaidi obona naaba TD so ebyetaagiso kyebindi ebyawaka byegwetaaga ng'omuntu tomana asobola okufuna abatuyamba nibyo ndagaine mu bikulaga bulage nga era bwaga iko lya ku mubiri nebifaanana bityo engoye kubanga nkyafu sabuni ali aye olokudigema kwati adita mumadi likuba lutalo lwaki naleka ategeera lwaki ekyo kiri kuvwaga lutalo lutya anti olutalo n'olwo olw'okuba nti bali kutambula okutuuka yendi basobola okuba nti bajja okuleeta amaadi boze mu ngoye edo so kikukalubira okufuna omuntu anakwokeza mpera ate nkoba nti nfuna omuntu aba ali kwenda esente yemba nzira mu kaseera ako okukwokeza akati nana nagema mu bintu bye bigagu bityo baba bali muleka abo batyo tona wange katonda ensinga ekunize saba katonda akwidulule mu bulamu obulumi bungi mbubona obulamu bungi muzeeyi nakundijibona nsaba katonda agonze mu mbeera bange n'abo wo butisanga no bakuyabulira buterevu bayabulira menkoiti mubagaine endi luyabuya lwemugeteire mu lwonka lukulaga bulaga nga kiti bwe kiri muba family yo ezabe wayamba kungoka okeyinza ngo oli mulamu nebonanga mukusooka nayambaku aye ebintu omwembi nibwe yayemba ati bikyuka biti bwe biri era byamala okunkyukira nengeire ebintu bingi era byampa okulogooza okutali kwa mbeera nkalamu ebirowoozo byange byasigala nga bitibwe biri kufaanana nakanti nkole kibale kisoboka nakamaze gegemako gagaba bugabe mbale kulire gano naboneka nga nze nizobaire olikuba nti ndi bakuumira gano singa mba nvuirewo gabagazira muntu anaaba nti ali kwerulewo ekisinze kungama ku nti n'abafamile bakusulawo ne bebayambanga bona bakulekera mu kaseera kano obaoliawo kawandibaire nga obeetaagira mu baino naleka ategeera lwaki banefuula ku batyo ate nga nebala nti mukusooka nalinga omuntu omuyambi omukalamu ekyo naleka ategeera gekyava lwaki kinfaananira kityo katonda wange so ensula eryetya mu numba olina akapaliso akafaliso nzira osula ku ki mu numba omwo biniga nabigoyegoye bityo embeera tukobere ku embeera eva etya mu numba ng'olambaire era nti bulumi bwerere kuba nzira ngeri yenkyukamu olukyuka otyokyukiraga gumu bikuniga bunige wasigala nga oli bwawe otyo kikambwe
obozira ngokuyo osula kunzina omusagade tanzina ebigoyegoye ebyo bito kikobezira masuka ezira bichi engo edosira bamundi dido nkoberi edindi era nti ndilambala mu bulambale nti so obanga obyono ine mu bino ebintu okubikyusa obikyusa otya okubikyusa mulimu ebipale ebikaire byensobola okukyusamu oku so okukyusa engoye amakonti gasobola n'amagulu okola otya nkoba omuntu nti munanamba ontaase era ole yangemerwa ekisa yakolaki yantaasa kutonda wange amanze so buti tukobere olunaku lwo luba lutya wano waka oti wenkeera nkola nti osituka saawa emeka oba ofunye akamere wano era buti otereka saawa nga imeka essaawa ndala mba ningiire obuliri okulambala okusituka munumba nfuluma mu kusaawa ng'oti 2 ku 3 awo era okusinziira engeri enasuzeemu nga ndikulumizibwa munda gaine mbali nakafuluma okolesa ki okwakisa munumba nkozesaamu okubufuta katadooba bwatadooba eyo teri kugwa ku bintu ebyo neyaka bwire munumba omwezira akuyamba nekwokya kuli kuteesa kwa katonda mwene naidi bwakumiraga embeera omukyala eyalumuka najja n'abaana bo bona oli wano oti masikini oba oliawo aba ngaali eyo ngaali kutubona bo bakakibwomuwa n'abaana bo bakakibwosobola okubawa obubaka bwensobola okubawa bwakuba nti bampuliriza mu bulungi ne mu bugafu bwange bwensobola okubaga bwakubaga iddaala itereevu babe nti batangirirwa kwiba abaana bo tebamiisinga wano waka tubabonangaku ate engeri ye baavu eno ke bato ndidi nti gano tubategeera nawo kikawa wona kunkyo ngaifa edinze ni musiramu ndikirikiza mu mbeera yona nti ekibawo katonda nabakirese wona kunkyo nova wano wano ezira aidawo n'abaana tibaidibo bafamire n'abatwala ekyo bwemba nkikakasa ntyo era omunga kwimwe yemuba nti timumbaire kumpi bakundaalo n'abasobola okuyoola ebintu ebyo babibuliramu oba okugalangatanya okuwaza ati ife ebintu bino byaife muzeyi nyangani Wilson nyanga Wilson tuwe nakuyo nakubaka ati nakwetambuza ekigogo olugero lwo walubulira nduwulira otegeeza ki ati nakwetambuza ekigogo okuva bakisimbira agajimu ne bakiza agandi ku mabaale so enakojibwa ine ekusensere wajiwira wena ngotwere kugana amakono n'amagulu wawandi awakuluma asinga kunuma era nti munda omwo nomuli kusinga kubala buzibu omaze otukobye omaze enaku ikodi ziti 12 nga topama tojja amandu kiro kiri kuva nti endyambi oba ki okulya emere bulungi nsobola okulya omusana nekyegula etiidirwa ekyo kiri kuvwa omaloti ewiki 2 nga topama nkukoye tiidi ekivwa nsobola okuvwa kano watambula okujja oti olwaleero noyinza okweta olusaku watuuka eyo wanampa bwabunampe nakunaala maine kosimbuka kuvwayo oba tokabona munda mwasigala nga mulaavu
weebuuza emmere yendi kulyanga eri kujjaga era mbaye n'akamala okirowoozaako wano nti emmere yendi ekyomusana nikyeigula ejjaga kyekirigirya munda omwo okunaalaanaala obwire okukya wena bwebuuza yogira okweyamba ojja okusooka okulinga ku wansingeeza kintu kyona kyona oba eri abagatwala nigo okiwulira nga kifuluma mbwojja okulinga yongeezera kantu kona kona aye ng'oli emmere weebuuza oti bijjaawa neebuuza ekiri emmere eyo munda y'entaamu ki ate nga ngirya ku sowani nagimala kunaiguta bulungi nagigaaya wiiki ibiri topama tipama tusaba katonda era okulono opame tusaba katonda okulono ekiri munda omwo katonda akitereeze opame oli emmere ife nze ndiri olwonaava wano ojja kupama ngaomaze okulya emmere yaife awulire ife tutambula ni katonda mwene buyinza bwona bwona ensi eno eri yagikulira awulire muzeeyi weba kyona kyona eriyo katonda oyida kupama emmere yaife yiyo ojja kugiryayo oyida kupama era ndi lwida kubeera abo oti omuvubuka ya emmere ya leesi nagire ku kwemando tusaba katonda ife tubitamu byaife saala tuli kusabira katonda oba kyona kyona ekibi ekiri kulemeesa iwe okujja okwetereza emiyando tusaba oyo tusaba oyo mwene buyinza akwidulule weeyambe owulire kuba oli emmere lwaki topamanga oli emmere we muzeeyi so nze ndiri mu mwoyo gwange nina okwikiriza nti oyida kupama olunaku lwaleero ng'olire ku mmere yife owulire muzeeyi ndiwulira ayi wopama kaitoko wa muvubuka oti okukobera abo tenapamya kino katonda anaaba yakoze kyamagero nze mwene ndidi bwenji okibita okigaira ku abo so muzeeyi ife tuli kujja ajja oswaide otwalire muzeeyi n'ebintu bye akawunga munumba muzeeyi emmere eno likujja kujja ku moti ate bakusumbuga abantu okwidde okulya akawunga ko ndibona ekyalongera embeera abantu baavu be nze mwene ndidi bwenji ogikuuma tibaide ne bakusumbuga ku mmere eyo ezira okay atukusaba emmere eno lya mpola mpola tomanawo tufuna obuyambi obundi tulireeta kayikereza mu mbeera yo y'olyamu ey'ekinaku tokoba oti nafunye abandeeta akabunga kabiri ogabe owulire tuyinza akigeza ekyo kuba ninze ndidi obulumi bwembiseemu okufuna emmere eyo kuba byali biremye aye katonda yayamba buyambi so twala ku kwemmere eyo onkobi wotambuza emmere tubone engeri yotambuzaamu akawuka kano kova okuleeta chain chicha asooka afumba mukwano batambuza akawunga male soka so tutambule kawunga kako tubone nenda kubona engeri yatwalamu akawunga kano akasepiki munumba tonda wa osambanga busambe paka munumba nsi ya bulumi muzeeyi ati watambula n'akawunga engeri ya mbwali kutwala munumba okufulumya okutwala mu ifumbiro okutwala mu ifumbiro n'okujja munumba ate watwala gukulaga oba n'otumusokana gutambula ng'olina obulumi muzeeyi kyayina obone bya katonda oli wamwagala nga alina amakono abiri malungi yalemererwa okukola ensi eno kutambula kubona okwira kuwaya so muzeeyi ekintu kyona kyono oba abayinda ntebe oba kyasamba busambe nga wooli kubona katonda wange ekiri wano nange wasamba busamba otyo so neyo kyento gyeri munumba mwana nenda privacy muzeeyi wona mubonabona bulido soka otuleke munkumana ira luye eno muzeeyi mali muida kuwayanga ebintu chain ensi eno ya bulumi katonda wange si ya bulumi so na akakadomola ko no samba busambe oba ako mpera ate kana kadomola
ko wenenda ekabamu amadi ngema nakala kalala watetenkanikizawo naye tenkanikizawo ekagema mukonda mun ompa kwa ya microphone mara gano gabachimfuka mu amadi nibwe nsobola okuba nti nvuudaga n'amaadi okujja okukozesa kyendi kwenda era ntera akozesa kanomi ako ekabulako omukonda ngema ka mukonda ekaba kaidwire najja n'akozesa kyemba ndi kwenda mu bwangu. Wow, mulungi ali kwa wa media tukaliwa mzee Nyanga Wilson enenambali uno yafukoti maskini yafuna ekirwere kya musumbwa kya mukuba yali mulamu bulungi nga atambula yali musibibwa bikalu nga wasibe bikalu azamu kaza muloba aye bya katonda yawona kunche ekintu kya mukuba yagwa ku buliri yali n'omukyala yaza n'abaana ayo n'olwalwala omukyala n'abaana nga takeyinza omukyala yalumuka yajja n'abaana nga bato onamaze emyaka nga 20 Kaidi abaana bafaana batya n'omukyala tayiranga wano tulira mbu omukyala yafumbirwa so ali wano Wilson emikono eza kyasobola kukola yefunga abakweta batya ekyo kubanga jagongobala nebigere byagongobala era akolesa bigere nebikali kali mu kwa amaani okufumba akolesa afumbisa bigere mwagana daga n'obuku nebigere yadaga era okutoola ejjo ebinika muno abagama munumba okutwalere mu jokoni bambi asamba busambi ali wanazira yambe yafuka maskini aba family bamwabulira bulinda ati oba ajali kyo kidi bulungi bulwaja era akataka eba yabakenda so ali wano tuli kugezaako okuyamba obuyambi tulina butono bingi byazira asula bubyazira kyasulako azira ngoye ayi tuzira buyambi wabona tulese kuko kiro 2 edakawunga ayiva tulemererwa okufuna iva mumbera yali mu ako satadoba akatala tutyane sayo na akataka kasobola kugema obwire bambi kamo kyatomana wobeyo ngosobola okutuyamba yamba kuku oba kasola no buyambi obusingawo ebyambalo biki osobola okuyamba mu omwido wa Katonda ono bambi embera tinangu wano wenkobera nti tinangu osobola tagitegera ewo otoka wotegera nga tinangu so tulese ku bituleta so muzeyi tuide yojo malirize ebintu byofumbe tuna tugolole tonda wange ensi ya bulumi chain kali tata mu obukubo fumbe ko bufulubwo bukyade butogota ndinti okuja buyire butya nga okubitola kuziiko nga biyire okola otya era ati okubitola so kana tola kuwani anoti nana agemesa kigere nti okubitola tibikwocha ntetenkana n'abanga agagemya agasuga gyokusuga okuwulira obulumi kemaze okuyisa ku itaka obulumi nga bw'amaani muzeeyi obuzira kyakukikolera kale ntyo bwensigala nga bwenemereire mu kaseera ng'oti nako kale bambi ali kwa wa media era bano bendowooza okutoolako nasigala nga nikulowooza obutenda mulira kunzimako kenziika muntu ogamba ofuna oluko olugemye ku muliro waluzikira muli munda tiguzima otomuliro okuba guzimye nga olikwenda kwakisa kibiriti kokumana kibiriti okola otya ekibiriti ekiba kiri mu nkoba omuntu kumbali nti munaidde onkunanikize oyo yangemerwa ekisa yakolaki
yade yankunanikiza kale omulungi ali kwa media bami tuli kujja kuswika gano kyetuli ku muyambi na twenda buyambi tukaye kufuna buyambi mala bwa mzee Nyanga emboozi yo naye yeinamiza tomana wobo ngoli eyonga emboozi ene ogemye ku mutima bambi osobola okutuyamba kuko n'obuyambi osobola okutuyamba ko kubambe n'obuyambi era tweyira gano twamuleetera kuko so embira ti nungi ayi bambi tuza kyakukola ene enumba ya mzee Nyanga yeno bono olwigi kiri wano li chain balaga olwigi luno ebituli obaga no bona kiri kuliya obaga no era mzee Nyanga alambala munumba aye bamubona olida yalengeza mukatuli yabanga ali kumubona bulungi enumba bona ekituli kino ezira yamba bamuteno atoli bona obolera nga amayumba gali wala okumpi ne wano kumpi naye obonanga ne wawuna kuncho neba ekimugema kitwala butwale era mu byona nze ndinga Nyanga okubagano buyinza bwa Katonda ayo bonera nga webayo ayindo okumukolako bubi asobola okwidde okumukolako bubi kuba amayumba gali enekyala amayumba gabawala it's a scattered settlement this side bonera nga baniba bali wala so omuntu asobola okudde yamukola ekino kyona ayengezera ayamba so embere yo tijja kushuika naba kali kusubscribe ya please go ahead and subscribe like and share our videos. Ndi Yazid Yolisigira ku kamera ntambuye nili chain.